Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, datang lagi, balik maning ke maring channel kesayangan saya pribadi ya tentunya ya. Ki acaranya ngomong ngisi konten gitu lah ya. Aduh, kayak wayah buka terus ngombe wis batal puasa alhamdulillah. Kayak mukbangnya, aduh, go kayak di situ apa? Go grogi, go ganjel wetang di situ ya. Pop mie, yeah. Waduh, pop mie sing pedas ki pop mie apa ke jenengannya ya? Pop mie pedas doer gitu, doer ya. Aduh lamine sapan doer kayak, aduh, iya, tuh si anget panasnya sih, mie sedap kayak, aduh, gue ganjel teling di situ asal gue goreng di situ, gue enak-enak apa gue, biskuit langsung gue ya hajar, ya. Aduh. Kiana loro sendingan. Aduh, tanpa berlama-lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget kita lagi mambu lombok warna sujur ya. Waduh. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Pedes banget lur. Pedes lumayan pedes. Lumayan pedas tapi ya lah. Bismillah. Pedasnya ngepret teman-teman. Pedasnya ngepret. Panas banget. Panas pedes, aduh. Yang kencot ya nak baiklah. Pedes banget teman. Aduh, menu utang kosong burung isi sega langsung hajar pedes, mudah-mudahan baik-baik saja lah ya. Luar biasa pedesnya kok. Habis ring weteng kemrewes rih. Satu lagi lur. Matur suwun. Terima kasih ki mukbang sedelan. Mau kleter. Oke, terima kasih pada seluruh teman-teman saya, saudara-saudara saya. Jangan lupa subscribe, share, rewer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jul, salam garis.